Hello viewers, welcome to PP Patcher YouTube channel. In the vine kan lo lom le veka chu PP Patcher YouTube channel la voina hian StreamChamp user titan big liao video karon siam do ni a StreamChamp hi a streaming application streaming platform for iOS ani iOS dana stream na platform mo kan stream na application ani StreamChamp hi ama sabera chuan voina hian stream dan vel khachu karon sei don lawani it's easy mo chu van chuanin StreamChamp mang hianin subscribe alert emo notification alerts membership alerts emo tips alerts emo merchandise alert ang chi kha kan lifeline alo lang ve thei reng meya chu kan lo she lawani chuan voina hianin ati dan kalphung karon tilang dorari ama sabera chuanin kan channel himilo subscribe sakla milo share sakla milo like sak turing kan som non le theu ni ro se okay first Safari lu kan lu tanga Safari atang hian stream elements kan lu don ni streams element hianin sign in angaya heta hianin ka email mangin ka sign in ani i sign in na tur hi i YouTube channel i live na tur email mangkhan i sign in ang stream elements hian stream elements hianin ke chuanin siam to sa kalo neya ma se in la siam lawani chuan new overlay hi in mu ang hian hetla hian new overlay oma ding lama hian new overlay hin klikanga new overlay in click zuwa hian overlay resolution alo langanga overlay resolution hin custom in tianga lama hianin 1290 let me just look the numbers for this white le a height hi in set to mai do radi mo ta hianin 1290 1080 kan tianga ti khan alom ve ta ni ti chuanin add widget hian kan klikanga add widget hianin alerts achung perain kan muanga alerts kan klikanga ti chuan alerts hian alert box omani alert box kan click rual khan tlama hian subscriber alert stay member alert super chat alert le tip alert le purchase alert hi kan turn on vekanga ti chuan ta hian settings hian hey on and off na ni ta kan on ani chuan settings kan klikanga kan settings click hian clear sound ni kan mitang clear sound kan mitang a chan chu I avai hian clear sound vek tur ani mo StreamChamp hianin a sound kha a support ve lo ani ti kha karon soi ni ro se okay this one alert box kan click le anga alert box settings khan member alert po clear sound kan tia chuan super chat alert po clear sound kan ti le anga this one tip alert kan setting le clear sound hi kan ti lo chuan ron lang thei don chuang lo ani ti kha viewers te min lo share sakula mo hei hi purchase alert ani okay this one hemi kan ti zoin kan save to mai do ria kan save anga this one overlay name hianin test kan tiang test kan save ang okay headline hian safety khau kan mu a noi lama kan safety ron lang do ani chuanin kan preview anga hei copy overlay URL ki client link oma hi preview sira mi ki kan copy anga hei kan copy to clipboard aron ni tani kan semi kan siam zo stream elements kan manga kan siam zo nuwa hian StreamChamp kan lutang StreamChamp ti chuanin ta hianin 8 kan mu ni 8 kan muwa kan 8 na tura hianin 8 HTML overlay alo omani HTML overlay hian kan link kan copy kha kan englawanga kan paste anga ta hianin taste kan vuang okay ke chuanin kalau add to sa wangin ke add to lawanga ka dan to pang tian ke add to sa ka nei ni ta hian add to sa ka nei a chuan khumi a khu engtinge kan add nuwa khanin
i PPT hi kalau to sa kha ni a ta hianin aron lang do na ni super chat kha engting nge aron lanang ti chu let me just wait some minutes long hak lokulam mo aray don lava ta hian kan test chin do ni aron lang do na ni mo khitlai englo a size vel tele a position vel ki chu nangmani du thu in inset the ni ma se inset do na ni chuanin computer manangai ni ti kha viewers te min lo share sak ula ti chuan ta hianin device pakhat zo ka tangin karon test do na ni engting aron lan thei aron langem ti okay subscribe chat ki Galestia subscribe to your channel ti aron lang ki kan mu ang hian mo this one in super chat aron lut le super chat aron lu in teni super chat ti aron lang le khitiang khian aron lang don ni kan live funa mo okay the john stream element si live zo apiang in statistic aron tar lang thina email statistic idong thin don ti na ni just stream elements sa assign in chuan chu thatna ani bogani advantage of stream elements kan ti lo thailo ani okay that's all for today thank you for watching in short lo takin mo karon shil shia chewani kalome that's all